Običaji i verovanja. Kalendar. Prvi novembar. Aranđelovdan i Sveti Arhanđel Mihajlo. Prvi među anđelima i vojvoda anđelske nebeske vojske je Arhanđel Mihajlo. Kada je đavo Lucifer otpao od Boga i sa sobom povukao jedan deo anđela, prvi mu se uspešno usprotivio Mihajlo. Sabrao je preostale anđele, organizovao ih na principu jednomislija, jednodušnosti i ljubavi, kao i apsolutnoj poslušnosti nižih činova prema višim i svetoj volji Božjoj kao konačnom i bezgrešnom. Ovaj dan je ustanovljen kao praznik Arhanđela Mihajla u vreme pape rimskog Silvestera i patrijarha Aleksandrijskog Aleksandra. Izabran je novembra jer se misli da je Bog stvarao svet na ovaj dan u martu, a kako ima 9 činova anđelskih, počasni 9. mesec od marta do novembra posvećen je najvažnijem anđelu Mihajlu. Po narodnom verovanju koje je zabeleženo u narodnoj poeziji, kad su sveci delili uloge, Arhanđel Mihajlo dobi jesenje i zimsko vreme, vreme zime i zimske teškoće. Govori se da u ovo vreme Arhanđel luta svetom, obučen u prosjaka i kuša ljude. Evo priče iz Šumadije. Živao u okolini Kragujevca čovek po imenu Ljubo Bumbar. Nije mu to verovatno bilo pravo ime, biće preda mu je to kakav nadimak iz detinjstva koji ga je kao prirepak pratio kroz život. Kako to obično biva, čovek je zaboravljen i niko se više ni njega ni njegovog lika nije mogao setiti. Elem, dotični Bumbar olako se obogati i podignu kućerinu skoro dvorac sa 100 soba. Kao i svaki Skorajević, volao je da se razmeće bogatstvom, zasenjujući njime prostotu. Običavao je da nagizdan zajedno sa ženom koja beše njegova slika i prilika, šeta gradom gledajući oholo i sa visine na ostali svet. Jednog dana šetajući naiđoše na ubogog prosjaka koji od njih zatraži milostinju. Bumbar odmahnu rukom, grupo ga odbijajući rečima da ni njemu niko ništa nije dao. Na te reči prosjak se uzvisi, izbaci prosjačke prnje i reče: "Zar ti ništa ne dade Bog?" Oholi par ga pogleda i ugleda pred sobom 12-okrilnog Arhanđela Mihajla. Padoše ničice pred njim i zatražiše milost. Arhanđel im odgovori: "Evo vam moje prosjačko odelo, od sada ćete u njemu hoditi." Tako i bi. Od sveg bogatstva ostadoše im prosjačke prnje, a oni ovozemaljski život provedoše lutajući svetom, tražeći milostinju i moleći se Svevišnjem i Mihajlu. Druga narodna priča vezana je za drugu dužnost Arhanđelovu. Veruje se da on meri duše pred paklom, pa kome pruži dlaku da pređe preko reke, taj je grešan, na kome doda brvno, taj pronalazi put do raja. U ovoj priči pokazuju se i neke ljudske osobine svetitelja. Izađe pred Mihajla izvesni Desimir, rodom iz okoline Pranjana. Za ovozemaljskog života volao je da pomalo u tuđe žene pogleda, poneku i da više popije, a kartama nikako odoliti nije mogao. Tako malo ovde, malo onde i nakupi se. Istini za volju učinio je on i dobrih dela. Odlazio u crkvu na Veliki petak, redovno slavio Svetog Jovana, a jednom posle uspešne partije i prilog crkvi je dao. Ali kad se sve na tas stavi, gresi pretežu. Gleda njega Sveti Mihajlo, gleda u tas i pruži Desimiru dlaku da pređe. Tad zavapi Desimir i reče Mihajlu: "Kumim te Bogom i Svetim Jovanom, pogledaj malo bolje na tas." Zastade Sveti Mihajlo, dođe do njega i reče mu da zajedno pogledaju. Pristade Desimir, a to je u stvari i hteo, i dok je Arhanđel umorno stavljao grehe i dobro delo ponovo na tas, uluči priliku i krišom stavi nekoliko zlatnika na stranu gde behu dobra dela. Mihajlo poče da meri, kad sad pretegnuše dobra dela. Iznenadi se, pogleda pažljivije i vide u čemu je stvar. Malo se pokoleba, ali se napravi da ništa ne vidi i promrmlja sebi u bradu kako je verovatno pogrešio od umora, uze zlatnike, a Desimiru dade brvno i on prođe u raj. Kasnije, kada je Bog za to doznao, smeni Mihajla sa te dužnosti i postavi Gavrila da meri duše, a u narodu pored priče ostaje verovanje da se novce može kupiti i izgubiti duša. Veruje se da Mihajlo obilazi sve bolesnike. Ako stane kod nogu nije dobra, ako stane kod glave dobro je, ozdravit će. Opet u nekim krajevima stajanje Svetog Mihajla kod bolesnog tumači se obrnuto. U narodnoj pesmi je zabeleženo da je car Dušan slavio krsnu slavu Arhanđel Mihajlo, a svetac mu nevidljivo stajao na desnom ramenu i sve nadgledao.
Car je svaku slavu stojeći dočekivao i služio goste. Međutim, jednom se što od umora, što od zaborava prevari i sede za sto. Sveti Mihajlo prasnu, udari cara krilom po obrazu i ljutito odlete. Car je arhanđela Mihajla jedva umilostivio višemesečnim molitvama. U nekim našim planinskim krajevima stočari praznuju Aranđelovdan zbog zaštite od vukova, jer se misli da ovaj svetac zatvara vukovima čeljusti. Jedini on može da zauzda hromog vuka, da promeni volju Svetog Save, da zavede vukove da odlutaju u divljine gde nema ni stoke ni ljudi. On ostavlja tajne znake po selima koje vukovi ne smeju da diraju. Arhanđel Mihajlo je jedini svetac koji juri aždaje da ne jedu mesec. Tada raširi krila, ne dajući nemani da dođe do nebeskog tela i zato nastaje pomračenje meseca. Za njega kažu da je jedan od živih svetitelja, sedi na nebesima, gleda na svet i kad hoće silazi među narod da izgrdi nevernike i pomogne nevoljnicima. Zato se na njegovu krsnu slavu ne služi žito. Običaji i verovanja. Kalendar.